So Panini Case on baby from Cotton and Soa. A year, a sefata so a name on Panica say, I'm for the channel to us. Say a Tiasia young lady, and the Barum so for the and so quite snap you more. Send your bell with me on what you sack woman, a Giamano, a won't you when you did film. So I say, if the comedy know me, Sika Kukem, and I am a Naba. It was so easy to be a film. Now I are dear Bishop Flampo. And you shouldn't say, fair, you know, but to party a cotton nanoswa. Now I can't send a banner say, I dare away in any aswa, a babua. Now I'm an animal to a really fail. I need to tell King as Macau. Yeah, that's it. Hello? Hello? Drew Biaba. Watch him down with town. Hello? 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 Ejama he? Yentio. Hello. Eja ete unka wai kasa. Hello. 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 Pacho ete unka ukasa wai. Eye die ba dia. Eti nana ya o me hwe adekoro no maye. Hey. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho entie wo. Okay, you. Pacho me be say. So I again boy no ma boy no came am say can Pacho my kwam mo dey na fine. Why kwam mo dey mo say mo ye ne den. I say empty for me about boy and two. Yo. Ya choro letter akoma o. But I say empty for. Ya choro letter akoma ndie for no. I say empty for about you two. Any ya no be boy. Hello. 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 Pacho yentie o. I'm pretty maintenance. Imagine a part. Why do you think is there yan team? Mamma, no, yeah, the boy. Yo. One. Yeah, that's. You hear that? Hello? Hello? One. Hello? Hello? Yo, yentio. Hello? Yetu unka ba hima. Hello? Yay! The Pacho, in a certain campus, the much shorter of my Indian form. Banish Ramoa. Munity. Now, Indian phone act. Yes, I need almost give you on me. I make a comedy at dinner. Nothing way is her. I'm saying, now for me. I'm saying, for a moment, now, and I'm more brain and now for the two. That's Ramo. We need you. You can among Indian. Now, what can it send here now? Almost only a third of this argument in this job. Now, check to something. Yeah, that's why. Hello? Hello. Hey, Jam Pacho yentio. Yo, ni kwenye saa onokuanza sabinya mwazo tin kakra. Ewo we bia. Bana yama no benya mwazo tin. Why be nya waso tin? Ma mi be nya so tin. Hello? Hello?
abije mo mehema na me de ekoso no eburu nipa adwene enti afieso de anko hello mpacho eja enti o eje oso abrao Hello. eja Hello. How? ya je oso katachie Hello. hello afternoon mpacho kasa ya fa production line to so why me pa cho we TV na pese ofra we betimi a friend number here that TV so na 0509 438 507 0509 hello Mama wa yini ma ya ana na ministra mo pa no mo juma pa mo ye mama no fa flowers ni nko tu ne gane kan so ye ne gana ye ni na nyam so aye de so aye ade nyam se mi fra ka nyam ministra mo pa juma pa mo ye nta mo ti mi fra mi nta nyam mi ka sa tri ti yo ni udama ya da se pa ma o ya de ni mo juma ma ko ma kro ne mo dwen kura mo ti mo de ye juma mo fa fa anye nyam be shira mo yo ya da so o hello ejama he Yeah, mama. About your Pumboko. e radiada uro ma kura So no more kind. I found out the message I can tell me because me I deal with a moody be a pain. Or moody be a pain. And the about you fine, say, eh, yadia. talk sure hello hey I be get picky hello Hello. good afternoon Afternoon. ejam pacho yenti o Atwamari ni say. Oh. Papa no also muchimitum. ayo Na do any de enye. Why? yo Na so the wife. Ma ni Oheneni oh I be get free so na ja ro Ma me two hello pacho udin yenti o ye fe na je osu ke fe ogba kwa yo aja enko yo mame de ma ye no de eye nyame kwaso pa na ma ye no na mi susu se e de ka no pe bi e tu ade na no de ka ta ma me no se de anu ba ju de se de na ko so no bo yo ha ne ti ma ko ko ka de na pe ko ba o te won here no kwaso ku ni mo no ha anti misramo mon ne ka ta ti ya de patan na ma me nti ko wa sense na ba de mu amnya no ko ba ma mi ko no tenia lu go na kero ne ne mu de ti do misramo ma dawro ma yo hello But good afternoon pacho yenti o if I show Mr. Magin for anything. I need to have on it. I'm not know. No, my boy, the young person. No, we can't be a more, and yet, no, my minister and also, we need to put in the banana for minister at the bar. Because the banana, yo yenso ya da se pa radio shira hello yo de anti afo di ya azan ai man chinin tumu pa ya kamati se me kura obi di bi ya ni wosunyan ha ayo o ya me si me ni ya ka sa me ti mu ya o ka janza se me mu kankan ta ho atire ni nti mo mu di ya no yo man chinin tum pa ya da kamati pa de mu ye bia ya kamati hello hello na ma picky hello good afternoon pacho yenti o hello ebusiafo ye de asia ye di case bi saa
ye badan ye dangbe usedi ade na adofo a moye ye moa surgery no na no na abrampa ekosi sen sane the video no atoso malady bedasipi na no ye kopie mo ye sabia na ye abrantie no ye surgery no malady ye koy ekohia doctors no ana omde tu ye nim se de wo se ye bia no ye ntua ye sika no part no mon start ye surgery no malady nyame adom ye koy ni ye kotua ye 14,000 na se o me start ye operation no ti 14,000 nim no ho no mo ano mo de ne frost ta on neze gomu gusu kikiki malady doctors na ya de o ma ya de yeah man 1,000 15,000 any ye say ye de ko chirimpa chew eti malady doctor na ya de Dr. Sedu do ma start o ma ye kra ma se so ya pacha o me have a video no ai o ma ye Sompa Nkomo get results o mo ye theater ni o mo ye ni je nipa na ye tetene sa ai nipa no mo tetene sa no ba bia akeka to so no ya na won timentini mo no ne kon ene ne nsa tinsa ne ho ai sa na abusuafo ai ti we ha ma wie no o mo wie ho no no ana o ma banage ne kama she ne POP tini ha se no na aka tare a no timentini mu ana o ma titititim sa no this is straight a se kro no wu a obetimi aye ne nsa ne sei na semuni malady get results ni se kwa sampani age 1.4 billion adi ya ye hu ba bi one na atupia fadwan papa wo jonso te ahorogu mu e ma ne manom da gate ni papa samo ya frafrafo ade onima ne kanama ni pito de papa no onima ne kanama nam ani pito what me agisika 1.4 billion obi apai oba kronfo obra kra ne nya kronfo ami atwaja to akra ni mahye no ani mu no so akwada ne timi identify say papa we na ma ye misa what me akwaje 1.4 billion atwa hwere gu asem no so abra ye hwo ba bia so ye hu e makola ne pro ya fa to so na mani abere we ye exhibit 95 ai Sompa Nkomo adaworo ma ye ne yarefo ne yetiefo malady ne kon no de ya surgery ye nwie your way first face say I say 300 million 1,000 aye de ba akososo adofo ne yarefo de amode ba ye no ye ho no kredi ani o akra ne yenyi ni kura oda hospital oda so den da ho eti ye sremu ada Sompa Nkomo get results ye sremu sika no de amode ba ye ne de Dr. Sedu nyame hira ne papa o doctor bi ankobeka se sika ne nyanya ready no ofiu nyame hira no no wa kra ko ekodi ne dwuma bi na so onya adaje se obehwa Dr. Esi dan no lady ba ko no doctor nyame hira no papa kande idi September 2 nom mu nyina mo ka ho maboa nyame hira mo na ka 15,000 momwaye mane de ne kon no nyina on se na ne kon no so enam no so ma mo ka ne ntwantitem ya no eti ne kon no so matete ne kon no nyina o matete ne kon no ama sese no pains ni mom de akra ne fa ne awo no nti ne ese de ne ho kire but ne ho to no beti atwa na ne doctor di nkomo ma mi be ma head de bisan se de me ne doctor ankasa aye no doctor say so mo wie no mo sane na afi chimato kakra bi wo bia no o be san siesie kopem se akra no be nya na ho den se de o mo pese onya ho den no ti ne kon no nyina o matete ana o mabanagi na malady nipa mo bo o mo microphone no hu se nipa da wo si ase efunu ano den na o mo de niam bia hyehye na no akra da o ka se wa ho na o be wu an na so nyame adom doctor o matimi aye yi no na ni so aba no ai otimi di so ai di anene de ne ma metete ma no madam ma ha ya so mami ya de
Now down near see Semla now Banada Hospital and when see one cohen. G Hono, not that time now. What to be maybe so while me boy. What am I hair muhodi? Same. Nana now. How about the hospital? One can't children go pim some mammy be a bomb mamma near. Mammy the bomb among the media, she'll send me back. No matter betray me, but mammy say, wouldn't send you a community. When you be drew up a jackal and wacko. And think a bayam. Ain't in an intro, Nabrampa. Yeah, social program. I ye say, I ne bimu Sanabe, Binomo Keka, and then yet, and they had Gia. Not me nim. Sabe, yes, a question a boy in a day. I told a be any pa. Chema talk a crabby bit me about baby. But I shall sack what I we. Quite in a man who would that. Ain't no deco. So shall I fair. Woman say, say, woman quite me, Nedjuman. A man in ye pay you. Shananu ya, Papa or not so better a yew. I will no one sin mupa, or so any coffee. Now what do you begin to wap one day? A boy, social welfare for an acopet temperature. A diama cran is on town. I am a social welfare for better. That be. It's a Jumano. Yes, so honey, I saw her. It's a penny for your sramo, se be bar. A young mamma bad side and uncle. Musha moi, society no miss Ebenya. Shakole. Shakre, who's a mo. No quasa malady. Also, me with my lady also on non painkillers if you do baby no. Nana coma. Yo. Or no be another coma is oh. If any year be our no one na jono. And no freezer no babuano. Na the babuans and my lady Yamena so, I must say, Omuguso mutritini. Every say, Yanya said you that there be also on nom, painkiller, man, lady Sabrin Cakrana. Uncle, every said there be our weapon from Biano, or Sena Coma, or Numa Drumbia, they be unknown 4 times. They be no pavia, numere, and Sana Joasano. 8 years, sir. Mumway, na yen free hospital. Sir. Ya mammy Sophia Piassar and Sunyamishan, Lydia Sican, what the about 2,000 or 7 Lydia and got to a dream. Lydia and Swan. And mean so sesame me master. So when ye I could any discussion musema. So mo fan on baby abasa me send them momody. And ye I jerome the metal from Etrimasi. No. Omo we have for. And now my friend Miss Wano was so almost here and the next one mamma. Yet me a Monday, no mamma, my friend Mamma, Senisika, the baby and Famana near the man. Yet baby Adrian. If it's a master now so Gilidiano, as in the Kuno say. On person and the baby TV show. What about TV show? TV show, my lady, won't pay before floor. Or be now, she. What you allow Juma Colano Nipuafo, and no people about one. Never scanning from Contrasse, near Femero. Now, maybe Mommy would buy all. Madame, Messia Bedu Jordana Wama, Mammy Sophia Piassal and Sabe Canisika, Nelly the Anden, the Banner Triana, Sanoma, no one and Amo. Aye, Ella, yet you, dear Walker. No, mamma, and I say, baby, I have him so I could do. A dear, I walk. The American say, the other kind of dog made the walls of mammy. I say, a word, you my power, ye. Oh, what dream pa, no more with me the boy. Nay, it's ye for senior multimate boy could do ye. Yeah, video been a Sunday man. I see my mayfin, a bear gender minister. Until I bear deputy, until I bear deputy in my PR. No, you remember why? I tell you, the you send your more boy I could do ye. You remember my boy. I drew baby now, so ye. Yeah, that's who air power much or say or Mummy and Mobile. Now, boy, I know how she has to do in more too. No mutim some boy. Na surgery na. O mutim fine. Surgery. Eh! Enko fam pena o. Ah, aso obeku. Eh, no kwase muku de. Eti sister, na won ne tinu na ne tiri mo odin sa. Ono ye na de a won fa nche ho. Eh! Obey ya times near oh yeah no times thousands. Eti bema sa na owadwen boni sei na utumi ja o mani gu o ne so eja o moko. San kwala no ko yo
me se san kwala no ko me papa fie e wo srem na won se no for na adwuma ni ho nta asetena mo ye den ya wanya video no e de maame ya Gracia ne to achi na me dwane ba akoma se me be ye bibi kakra me nya bibi kakra na me de amane enu mu na okọ ho ofa me chi kọ ho ekodi se edidi me papa matem se o ma fa akwankwala na ama na obeche o matum unse ye no omusuro no fa mamre die se enkwala na ye be ma ne sie de nkwala ne de ma no abra memi ni fie enu na chi no kra me di na chi saa so on fa nkwala no ma so on ma mani kosue se enhu nkwala no mpo no de o ma ma me yo mi se bia ono o mo kra cha asetena pa kra sa na na wo ma no na wo koye no na wo frem kra no because dangbe no kutafun wo frɛ wo dambe kra no oni mi number na oni mo papa no so on kire nkwala no busiani bia na waduru busiani bi ho kra na watimi papa yi ne baba ayowa e frɛ me sɛ na ne papa ne pɛso one ne da akra no one ne da abawa ne pɛso obɛka o wabu akwa o ka kire me so obɛba ode ne o kyena ye show na no frɛ me sɛ asɛm na ye kana pa na ne papa no eti na kyese de dangbe nua no ko hu sɛ opɛso one ne da o ka ya wo buru no kure trodo me pa cho me enko ha mawai children Ministry of Gender, Children and Social Protection affair appointment na yen amanfo a comment members of my page area abase appointment I was here reshuffle if we say almost say based on experience any enyinimu no yema mama efe amano of Inshira FM ono dasuru only mum ebeye the minister in charge, which is the acting minister. Na antenna of Oyerepa FM, abeye the deputy minister. But omuchire say Oheneni Adazoa as a PR on the yamani maintaining a hona. But among for us making another suggestion say yemfa oba fufro baako emeka ho ba menim position omu si your friend say ma course or say mama course o menim benyade emeka sa ministry we ho omu no mbehwe ama enkola emma ene yasetenem abrabo no awie peye ewo Ghana ho no your friend say Ministry for Children, Gender Protection and Social Welfare no mbehwe so and the appointment no ansa no mbe take oath of allegiance abe serve o man no moma make sure say by next week no yede edini nyina ebeba bede eba beto abontene nkofo o ma nominate ntinso o fin say o be nominate bia nominate no comment section na say what they say angbe asemui 300 million mami awachi dukui onya oni 1 cedi ne papa tumi age 1.4 billion say ye kro bebu akonta mami adeneka oba okura ye pipes do ni say confirm to 1 cedi kra ma receipt 10 en wa kan bom je say da hono mo a ebe sei grade malady papa no media me no amane bay pro eti senye ye show ya ye ye kuramu fa antina ekura fa ma ko su kuna fa frimpom ekura fa ye nyina ye kabom kakra ye so ye boa bi eti ye mpanifo mo ma ye budget kesa mo kura mo pa kakra ma ye ni Honorable Sam George ese wo sheda pesika ma ye se oyini ni mo ya ade mo na mo boa nkura yi a mo ne number sabasa ne ade ti ye sre mo nyado eye bibi ba na mo de se bibi kitua bi a mo hwe papa no why sre mo na matempa justice with mercy na eti abua na bram pedi ade malady budget no ho asem na hia malady budget de ade empanifo na ka no budget no meba no waka wasem twa to asre Ghana no asema wo ke na fomo
sika free wo mu onsam ebre wo mu eho akire wo mu no malady ohia budget e wo sa ba ni twa sika bi de mamo na esimata so na esem de ye adwuma no enze se bibia ni ana mu twe na esre ne abasa sika na hu hia mu twa sika free suro na meje mu botom na mu fanya adwuma yo ya yo mami wasem etwa to why na yenya akwana kwahwa akra no ato masem etwa to ne se mesre Ghana fo so omo hu ye mobo se ne omo ya akodru no omo ya ade pa omo ya akodru nanso ensan nyokre mesre omo hu ye mobo yen sada yen sayem se ye pa wo macho bebre omo hu ye mobo na omo moaye na omo boaya Onyankopon so ebeshira na akonya so le ipa acho me kwa asan so ko aha uko aha dia minya kwa nko onse ye didie mu no aya na edi nti Sunday no nyina o assemblies nso de ka ya se wa sole ba o me de ko baabi me ko eyi na makoye wo se de eni e sole ke kan ho ai watch out assemblies nso de o mo ya de me papa atenti nhia so tafu nhia papa atenti awie mi chia o mo ye good assemblies for de na wo ba no nko wo se ya wo de ko asese ndem me ba de na me ko but edu baby no na ye didie mu aye de nti na me majai ayinu Sunday ko pe bi di on sa kra ne ka assemblies for kra ba hospital o se ye betuatua ka na ne papa ko tam ne di ni dwane esi kam so onko sirim me se wo kun ne de wo ni photo na ke fan to se ne wiase gina hu papa wo di police wo wale no ni na ntwa photo sole kwai sole sorry no pepe photo sorry photo sorry ni pa boni ni eto moya from ntwa photo moya from ntwa photo papa yanya aje from ya sorry why sorry na doctor 3 days in trance owia yankwa piete wo trance aye dey e dey asem na wo trance kokko he oba Dr. Enko Mama medasi na medahwefo ne atiefo ye dey ashe Awurade Nyankopon ka ho no mo a wonyum fresa ne nso hu abla ho mas bagirifo nyem so se amen ye da okompo Nyankopon na asese wode enen so acheyen osofo ata osofo abrante osofo 3 days osofo rasta bunu ni Dr. Kunina enewiase nyina gina tuna santiman edi ne ho adanse no na asa ne manya enkitahodie biem no se de da bia meka na meye no me na me di abibiduro eye de eye adwuma me di no brane hama efri kwaye dasa efri yade kurankuro mu ABA Herbal Clinic me se me ba se asantiman Ghana ma ewiase nyina behunu tumi ni ahoden a twedi aponyankopɔ de hye ye nu brane hama mu de ma ye nananom enyini kyeye ye nananom nya emfie wo ha ani akire esona omuhuna de na bi mu pra otimi yo na dua ne ye ne bibia ebi ani emfrada ekopem so ye de ohuye saa enubrane hama no ene na mema adasa eni wiase ehunu se edaso ye de ewo ho na ho na de beba osofo rasta ma medicine nubrane firi kwaye bretum edi abafie edi se wote wona se wopese wo hu nubran hodo wopese wo hu nkohina hodo enua hodo enhaban hodo a bomodin se wodi wani be kire ye ABA Herbal Clinic asre ye na woni osofo atabenya nkitahodie na twedi aponyankopon afam so adom abo ayi wo yade afiri so ama so ho ayede ato sene so se yade a meye ho adwuma edoso yie pa na enam se ma wedel wo ani ahwemu ntine ye bomidi ane yede ani na ebremu mi na mde bibiduro etu ani flase ewa abra menye wo operation menhye wa hwani wa memfredo so yede enwu ani ne so memwaduro no amade akofredo ane yede edi koko na abedi awudi bi agum enkwanya awudi bi yede agum aduro ni fantirima famojam betre ni ma be yemu adwuma pepetre ni ma kumtre ni mkro na aba ani no so aba horo so ma ani na yede atia ekwa enye den emmabiem edi se wani no so yo wisi se ye okantan eye okusu eye okabisi eye osede ententan wo so no anopa awie anwumre wani no so yo fita sede ebo asie na tumirika na ni APA Herbal Clinic enya nkitahodie na twedi amponyankopɔ onfam so na yaresa ne fa hodie enya odia se ye glaucoma cataract ete osobo modern na bra wani ni yakwa kwe no operation na yade na sa babiem
bomode ne bra sa no akwaje sepesi ahye opese uyi sepesi ne de eto a tumirika ni APA heba enya nkitahode ena adanse ni de bebre adanse ni de bebre se opese wunya adanse ni bi se opese wunya adanse na enipa hunu se eduro ho na ahoto ho de kwada so edwinase market na chi wa ena mewo na sene so se doma ahinkuru eho na ahwe kese ne ewo ye wo benada dwom apia ku bi coaster na chire ope ene ewo edisie ne ye se owo ahafo ne mpatamu nso a okuada ne ye wo da bia metenase wo Genesis FM ewo ahafo go so na wona omwo baabia ne mpatamu no sehwefo ne nyina efie da bia no wo hia me wo adehye FM ewo sehwe baabia ni edise wo kumase a fo ni chire kwada so edwinase market na chi ho a wona omwo pampa so fula G runabout Bantima wo de obefo agrek enzimaka se ofo agrek enzimaka na ka chire metire ni se obesi wo dwinase baabia ni frafo ni school ni wono ana market ho a obi abeden ebesi wo de yesi wo wo se ope doctor na wo hwe ni no ope APA ana so ope sofo rasta obi ado obeden ebeba so ho ye adwuma firi dwada ekopem memenda kwasi ada nkwa ne anya adwuma anopa no nsia ekopem anwumre no nsia ene ase enti wodia ne se wobesi muntem no ayede na waba simuntem na brase de benya kwan ahwe na wasayede akontem ebie heba ye honom ye nyi nipa nyeden entuo oba obaji waduro na wawa kofia yede akwakoye memese se asoye ho oba se wose ye mawunsu adura de ya yedi nubra ne hamane emma ye de mo na wawa kohye ndido wawa kono wa de ayede anom enye saso a enua na mesi aye ni sam powder a wode ko fraduane ayede edie koko na abedi a wudi bi egum enkonya wudi bi ayede egum eduro ne be fantirima fa mojem ebebe tirenima be yemu odwo be tirenima kum tirenim kro na abeni no so abawru sama eni na ayede atia ekwa enyede emmabiem edwa bibiala awo a wotemi ka bibiala awo a wutemi tumirika na ni APA heba clinic enya nkitawde na awurade mfam so no anyede omwa sene nsoma me ebia wode ne ye diabetes eye hypertension eye stroke ena akon ato otu ase na etwom osisi ena eye oya APA heba da bia mesesa ya de wenim nyina eye bonus yede HIV muwa no abomo mogya mu no ena me maame ba ko batu mi fie na mani ayede age oba so ya se na ne honam aye de na nipadua na aye na twedi aponyankopon nam APA heba bosome ne na wotwemienu ensesan ya aba nipadua nim a wanya na wedie e back no na bro adwene ne ntiase so ena yese ya mu adanse wa fidie no so yede ebiem se wo hia adanse na abra ne behunu wafo ne behunu ne hunu se aduro yede e wo ho sa na tie edi so pese wunya adanse na wunya apomuden pa tumirika na ni APA heba clinic enya nkitawde na awurade mfeso no onya den omwa ebia utie me woyefunu ena ehaw ebia heba enam se ye nuro no eye ntire ni mogya mu adwumenti no nipadua ni makwa ba bibiara amere ya na yade wo eduro ne bekwa koyi na yede apie na wotwe mienu ntem na beye ne ho adwuma abeyi na firo ama so ho ayede ato eti yade bia aye okrankro yade a wodi akyinkyira wunya no aduro no tumirika na ni APA heba enya nkitahode na awurade mfam so no anyede omwa ye nam asian why then webisa number no eye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 voda no eye 0502 81 21 61 0502 81 21 61 APA heba ye number say didi enduma no osu betimi afre na de wonti ase no wa de wabisa hyane nso ebia wo de no wani no yakwakoe no operation ene yade na say de ababiem dodo na na complain doctor ye ni operation na ye ni nsan huna de no emoa be na ode beboa ye da ye ni yade eye tirim yade panimfo se anibo a ekotirim eti wani ni bonkum ka enkyere ni fa so ayede aka na yade ni wotirim se wanya adure be yetirim adwuma bibia ni wa be na be de ebeye yade ni wotirim se wanya adure be yetirim adwuma na koyi ani ni kosiesie na asad betu tirim a meka se eti se wayi preko afete tiba bedwa no na asad na kwato de kyera no fina no be side
adɔre enti yadeɛ no wɔtire no wɔ sɛ wonya do bɛyɛ tire no mu yɛde adwuma ɛno na ABA heba makeka no bra ne hama enkohene ne abra bom ayɛ no adusam sɛ bɛgye kɔfrɛ aduane na yɛde edi koko na abɛdi a wodi bi agum enko ya wodi bi yɛde agum aduro na abɛfa ntirima fa mogyam abɛba tire no ma bɛyɛ mu adwuma ɛpɛ tire no ma kum tire no kuro na abɛ ni so abɛworo so ma ani na yɛde atia ɛkɔ a ɛnyɛ den ɛmma biem enti wani ne yakɔyɛ no operation afe ne fani emfie mienu woyɛ yɛ mfie num obi kura yɛ nani operation emfie du ne yɛkyire ɛna yadeɛ na saa babiem bɔmɔde ne tum rika ne ABA heba enya nkita ode na awurade mfam so no onyɛ den ɔmoa wode ne yɛ cataract ɛtɛ yɛ wodi epie ani nim ne wodi epie ani ne so wako hospital doctor say ɛyɛ ɛtɛ ɛna apie wani nim esua ɛwɔ akyire wɔyɛ ho hwɛnyɛ de enye ye oba ABA heba clinica de ma me da soronko ne se menya afi na me de afidie kwa fefe wani ase me de mani kuro twa wisi na eba behwe wani ne na de ewom no mahuna kan ye den akyerɛw na me hwehwɛ mu ma me hunu se ɛyɛ ɛtɛ ɛna apie wani nim a memu odura ma de kɔfrɛ aduane ade a eba be yi ɛtɛ no apie ani ne so na ne afiri so ama ani na ye den ate saa na wo so utie me ɛtɛ no ɛsi wani ne so ɛne wani batuntum ye hunu amama efita na agi wani ne so ye den afa wo se be mu odura wo de kwa kɔfrɛ aduane ade a eba be na ne ɛtɛ no afiri wani ne so ɛwɔ abra ye nye operation eji se usuro operation na ye ɛtɛ ɛna ɛhawa bɔmɔde se oni ABA heba clinic ebenya nkitahodie na awurade afrɛ so no ayɛ de waboa ebia wo de no ɛyɛ glaucoma da bia meka me se glaucoma no akanfo frɛ ne hintafraye yade a ehinta esie nipa da kropɛ na aba bɛsɛ wani na yɛ de ɛdi ama glaucoma ma bebre na entimi mpie glaucoma enti bebre na abema yɛ de abu tie ne ye yade a ɛyɛ tirim yade no ɛwɔ sɛ wunya do bɛyɛ tire no mu yɛ de adwuma na broni ma yɛnya yɛ ho nte ase sɛ ɛyɛ entine na da tire nim na saa entine no ɛna ma yɛni ne yɛ adwene nya nkitahodie saa entine no pressure ɛba so a ɛna kɔfa saa yɛ de glaucoma ne yɛ de ɛde ba na ɛnam sɛ entine ne yɛ de ɛda tire nim wontimi nhura ni so na wontimi nsoso ma ne nkɔ tire nim nkɔyɛ mu yɛ de adwuma ɛno na ABA heba da bia me de kane ahyɛ de yɛmfa to ho de kyerɛw sɛ kane ahyɛ sefi ana esum bema yɛ pepam na yɛ den yɛ pepa ho ɛno ntina maso yɛ memfa duro ngu wani so menye wo press na mahyɛ wo space no because yade no wo tire nim enti wɔ sɛ wonya do bɛyɛ tire mu yɛ de adwuma anyɛ sɛ na shade no efi bam na sɛ wo huru shade ne ho a wo so still na efi na esum na yɛ den ewom ba wo de ade ebon so a pepa shade ne inside a osa ebright na eshren se da bia meka se tro ne se yenso ka ne amfansi mpase ana kodo ase ne bia ne ka ne ani ani etimeka se Matthew se entrance mu ani tenu nya se de pede ani nyamfa so bia nyede emfiri so wo wunti na twedi apo nyankopɔ de ABA heba clinic wɔde mi firi bono ababe pie ɔman mu asantema mu ha a wɔnam me so ɛbɛgye wafiri wani fra yade edo bibia wo a wotimi nka se ye glaucoma tuanamo na yede ebra ɛwɔ hɔ a na wotiri payo woti fatimi dwa wo sai ɛwɔ hɔ a na ɛkɔ ɛwɔ hɔ a na aba obi wɔ hɔ a na sum eni hu sɛ ne nikanika edede no obi apampam tutu no afi krontimi fa nto ne tim no ayɛden wɔnunum sɛ wotiam na hu sɛ sunsan so ya na science ya bɔmɔden sɛ oni ABA heba clinic ebenya nkitawde na awurade afam so no ayɛden na waboa hyɛ ne so sɛ dɔma ahinkuro ɛhɔ na so ɛkɛseɛ no ɛwɔ yɛwɔ brɛ adwom apɛ akubi coast na kyerɛ ɔpɛ ɛne ɛwɔ saa so na obɛkuma se a yɛwɔ kwada so edwuna se market n'akyi hɔ a ɛne ɛwɔ na ɔmɔmɔ afone ne mpatamu no okuada ne yɛwɔ da bia metena se wɔ Genesis FM ɛwɔ ahafo go so ɛna baabi ani efiada ne efiada bia metena se wɔ ade baabi bia la wɔ bia tu anamo na yɛde ɛbra me number no ɛyɛ 0541 56 5199 0541 56 5199 ɛna voda no ɛyɛ 0502 81 21 61 0502 81 21 61 ABA heba me number no any problem bia ana yade bia ye okrankro bia tumirika na bra na awurade nsanye ti asanye dai enso oje ABA heba wagem so se wonyame nsa yedai ewom awurade fa me so aboa ama yaresa ne fa hudi yedai aye odia awurade nyankopɔ enka ho ono momoa wo onyina bɔfo mpempem ho sra
enkoma hoɔden mu a yɛde aseda ne ayeyi ama ne di konkuragyerefoɔ nyem so sɛ amen amen yɛde abɛdan yɛsi ɛbɛ bi ayera Esther Boache Ajeman 12 years maami ogina we do me yo yesu ofrifie July abosone de toso du nwotwe na se nra na woye nipa na hosuo no woye dodo na se brown na wo pie nso ne yesi osatade ane satenten wo kwa akoto prepaid aba hehwa ene wo ma biewu eti abusua no kutahwire pa wani atwa no so a omode anse obefre 054 6487799 054 6487799 adofo bi di wonum awoda na dia frempon na dia bempon wodi ni birthday one ewe no pokua na ewe no sompa radin shira no na wodi na woda nyin fra dom kwadom maame higa jima ne badwe sa na ewe no happy birthday na wodi na woda sire nyame shira nkwatenten edema no na we so light of the arena light of arena of love ofosu abwaje na ewe no happy birthday na wodi na woda sire wo so shira nkwatenten so edema wani see mine kwa kras la kasia mai safo na adin shira onyu fra dom kwadomu o ma munyedu na afon dodo na enema ntimi emmoa enne ya me maami akoso ahene wa wo me yede ne share from anani mfie mienu pepepepepepe second anniversary oba pani Elizabeth ohene wa Nash achemda anti akosu agrades no bia de frɛ no me maami ewu amama ye mobo nani aye me ya ewu ya enani 2 years pepepepepepe ebi owo bi onyame mfa ne kransie yi se wa wo ba yoa amana mabe ya agede e de ama wo man Ghana baby a wo bia ante nyame hyirawo na me ne wa kansem bebre anadwi ahomachin enti aya aka me why eni me nuanom nyina se de why samampa no koso a na kai baby a wo bia awrade mfa unsie eyi case number 2 Jane and cancer asaba imprensa so jinadake mami je yes ma yati say ba chanya mi adon yo waba promo e mai ba ko e so we say we buy e den ti wo ba no e so oboboabo ho preko o se wana na wanwa hey otrinini Honey, if for some was radio. In an hour, what a nini. Honey, if for yes, radio. I say one on a one. What a nini. Honey, if for some was hallelujah mame yes ma me say wo di assemble dai na Sompa Nkomo yen agise kase yenye pesi edi asem na chia ntie na no ye pese uni edi nkomo because asoma nipa ko apiete ho entimi ma se o ma me enu nu ku be kwa kowu wo bra wanya bibia mfirimu tie pese ye nu di nkomo kwan ye fa so ko pia apiete dana asem ni si se na netie eni ekiredi asi na na brampa ne kokuru no so na na brampa ne kokuru no so do no so ko hu apiete ho no
wabamane na fe yenso ehunu moa ye de beboa efie be mu na akwa apete ho mpacho me kuna onodi kan ekọ ho no mo na da oku no firi ho mpacho de ofiri he mpacho no so fi so menya no kwa de wa apete ho mpacho god na di ne nti me de nyame se nka no kra emna mo osun mu no aswodin enti mi nuanom epuo me ema me nante ayonkofo echire enti baabi anye se me ne nam no ho na me ne nam uko enko he ma ye me kotra hia ashaman ekoye den ma mpacho mi di ayonkofo echire na wo mfie sen mpacho na fiansa na me wo 20 years ena udi na mfo chi kwa ashaman mpacho okay enti onomo no na me konya obi a me ne ye dokron adwuma enkra dokron mpacho enti dokron adwuma mu no ena madam fo ba ko a me ni ko school ye fe na asabia okoja ne nan enti an robesefo ewo honom na me che ne CEO me hwe so ama enti amezi anka no kwa na meton ade wo police station fo enimu honom enti police fo me ni wo ye free pa enti ba ko do me che na say mami je me de me pe coins de akoto nse bia ansa ma ba we do kro na me che nse me de me ni coins na say oboa wo coins o ba gesi we de me hwe na me yi coins enti me odi ne satum na koke ewo enti ana mo no so ne ya che me e de me koye bag na edi beja wo no police ndi ne satum no hu se koke him ene obusa wo se den obisa me a me se bag ne nya me de o se eya media enti bag na esi me nchen kwa de police fo bi o ton krado ko amu nyina mu nim ne wo area wo se anya wo de no se ya wo de enti gano ya ne didi mu na ga ne be pio ho na me se gano de bag ne be ja onie o se me koye ya de me koye ma me ko nyame so ya don ga ne ba ya no se bag ne nya ne dia asema me ke prison ya in some prisons nyabotere yi afie be mu ni pacho ache sese yi ebe tu nka yi akoro ma me de ya na me se me bo na me ro afi bebire ama jeni eje enkansen won sam stories edo wo ho maame ma asema mi kemeni brese ena ga ni free toilet buy no se bag ni ya na dia na ye wo dia ena police ni kwa ya na ye chewo kasai nti anu no ya de me kwa na ya ma me remand 2 years ema me kwa buy remand nkwa wo da mu 2 years ewen in someone prisons nti anu mo no emi e bi be jeli me ye jeli me na Mpache mam 25 years. Nessa samono so chen de wo de baaye. Wo fie sen. Wo fie sen. Mpache mo 54. Emra ye che na wo fie sen. Na fiansa mo 21 no se den. Any jail 25 years. Mpache. And some maximum prisons. Mpache. Tu ko twa sen. Ma mpache me ntwa 2 years impona papa bi. Kasa wo de to bo ase. Na sansam gu wana kase ebeka papa bi ba ya na me ka cha abran pase maame no won say invite no mane mra na maame no won say ensam go ho wa fi ada ya wada na kan eni ya do ya ma 25 years se koke ni ya wo de ya wo pa woni mu ho hwe kase ntia na mo no so no mebusuafo epu meti sofo bi ya friend pastor cash eya ba ekumase prisons kura anti senchire anti pastor cash eba prisons ya do hono ewo ensawam nti ono no oye api na ye yie me pastor cash na ya api ma mpacha zata no watwa sen mpacha no metwa ko 3 years ena no wakọ reminding so 2 years
Jemfa ne se be 5 years. Nti ayi me na me ba ye no. Na me busuafo se ye fie no. Obi no wa ko prison da. Njom pa mo me. Ema me ba kumasi asema be pe ejuma ye. Ansa me di be hu papa ye odi me ko. Bogo so nti ye ko ye no. Odi me ko. Ne ma me mu fie. Ewo ekura bi ase. On mo ye krobofo line. Nti ho na ya oba no aba besa nti emna no me wo mie no no chem so de me be ko ba bi a owo no na me chen se me de manya beje asase wa me se me ye fuo pa de pa ko tere krom no se ye nko nti on de ofa mo fra no e ko ye na me de menya masase me ye mefuo nti wo mu na makwa hwe wo nti o mu na fra no ka chen se ono di on to me ono nko ene mo fra no ente han me say ada na bibi ka chem za asa no krebi ni baby nti ho na me de me ba ye nti me ba na me san ko nti ye fie mo fie no baby ono wo no oben kwan no pe emra ye che wo no se na wo mfie sen mpa cho na mo 22 years e na wo da mu 5 jemfa ne se 27 wo ba pani no no sen mpa cho no 22 I say wa bo so 22 plus 27 be saying ena ketwa ne so saying mpacho 18 okay kasa manti ya ba he no menya me ye ni nti me san ko mekura na se ho a nti wo mu anaja me se dabi me de ma me nko na me nko hwe na me nko tena ho no kakra nti ama me kwa na medjuma sam eso kura na so me ye brodo e kwa medjuma no ho me jana sam ka jense papa so se me ntra ha dia en ye woni medjuma me ye we kura na se dada en ye tsada ma miska ka misika ho na me so se me ntra ha na me ntra ncha na ye fanye me fambo am na edjuma na ye no see you nti me de me ba ye na me se me kwa ko family ama efie kura na se wona ma ba beta ho no mo yemfa entwoko ho a fa si ho na baby wa lande ho no a prison ho ma prison ho se na brabonti mama o de metumi edi ho adanse kakra e se mi mbu mpanyimfo no mu anintia ma ye didiem me de mo de eye ema me ene mi nemu net sen ye nemu no ya ma ye mpa ye mattress ma ho de eye dan ye dem so de eye ewen ewo prison so ho no ensawam ho mpa cha hai ema ho no mpa cha ema ho no de ho ye mpa cha hai anti ye frɛ record so sesi a ne ebo odin a wo be hu edi na na odi wo ho mpa cha ho mo de na krobodin no na ekita me ne ye frɛ wo sen koko edi ya koko je nkoko yi aben mpa cha mo twenti no me Debbie mami je ye pe no kura bi wa ha me pesa me ye frɛ ho ne ye busasa sam na wo ka no eye no kura eti se bibi wo mama ye hu ansa na too late ma ba cha no kura pa se wakodem pisa prison mpa cha ma mpa cha chenti no court be ne di wasem no mpa cha suhum ye che wo ahyaman no suhum ne kodi wasem mpa cha adai mpacho nia enam ne so a asem no ebaye no suhum na ofri hwan madam fo no do de bag beja wo mpacho say ya nchi ni suhum ye che wo se ahyaman na mo ye dokon te ye de na suhum ne kodi asem mami je ma mpacho no kure mami je eye den obi a ya che wa shaman ni kodi wasem usu ma mpacho eno kure pa mpacho suhum na ye ko kan se suhum he mpacho suhum kro ni court ben mpacho omo aponse gwa me so
abrampa oni maame nko kasa na muntia Umene radia se awie nso ode yenkwa akyeye de ode yenkwa akyeye nyina ne se wa mama no mienu ekra eda so atiase abre bi erade mama akonya bi aya na meka me se erade pese ade akyenwa wa ma ade akyen wa ma ade akyen no so nche se obaye ho saa apomde wansam ane yebeka yade eya ane abre mu me no ka yade mienu pe wansam sisi yade ne koko sisi yade ne koko ene yi a yeti hoi ye nyame adna wo kɔ be obi nyaw na yade ka na wo kɔ na ma no se nipa ye mobo sisi yade ye beto wa e ka wa ne kese de wo babrewa wo ya brante na ya mo abakokrawa aduru ya wo hwe na wo tie nwasemi ye fe ne adusa heba mesha ene adusa heba kasas adusa heba mesha ene adusa heba kasas se aduru we wo de mesha no be kakaso no ho na wanoma bom tie ne yo wo de mesha no be ka ne kasos no ho na wanum ne mienu abom na wono ne saa ba bia koko wo biara se koko na fifre wo se koko na ma oje wa na ye moja wo mu se koko na ma kwa minimu se woni so na keka wo se eja won kan wo tirimu de koko na ye ni padua na kodu biara no se wo sha se wono de se ba mesha ne kasos oh by the grace of God wo bo won se rade afaduro no so na wo de waje aba ye kan na no obi frem me o se mama wadu on minim kura se nipa wona mo ke ka osa ye koko eduru me bia ne dia se infection oko hospital infection ni aka ne sa ne dia to obi wona wona mo dua ne ke ka no ne wo ke ka na pepe na wo je pepe oh anya no koko pa obi ba ka cho se ne ya fa abo anchiri gu nsom ne dware ho ade ne ye internal wo so treat na external e woni padua na wo so treat the surface of the body ebere na ye koko ti ma wona mu ke kaw pa ti se de mo bi obi ko asama asin koko due bi ma se mo bi nkete me se koko e fa ye koko no madusa heba mesha eni na dusa heba capsules me se tie ne ye no madusa heba mesha eni na dusa heba capsules wono mo ne sa ba bia koko no wo bia na wona mkeka no wo biara no e wade na madom ne ahumobro so e bafa so eye fi ho ama ho ato tie ne ye o se won madu say ba mesha ne ka sesa e wade be fa adom so ne san wonam keka na ye wono we ye firi ho ama ho atom wo bi koko ne bia na won ani so ti na ni so ye ni wisi e ye rusa ba mesha ne ka sesa wo to nsuo no ato capsules ne ka ho me da fo wote me se wo to rusa mesha no a to ne capsules no bi tutua ensuo no wo hwie ne ntemo no ye koko atre no atre ka se ididi mo ididi koko no wowie ensia e nentemo wowie sex wonya nentemo anase wo abele cap no bi ice cream cap no bi a ye de aba hye mo na bele no wowie ba ko a wonya nentemo na wo de aka capsules tu no na wanom wonum wie a wo ye free wo betimi anom akọ wadwuma obi ba ba no tisi ade ne kokko do ne yem hyehye no ne yem hyehye nyina ne se da mu ne nyina obetwa ne tro the morning you know be adwuma atena fie atwa ne to amoten ka say yes obi wo go to twa to na nsa ne nan na watwe no da to twa ne to wo beje wa na yembom kukurududu na abato ebom kurr na abato wan kan wo asem ya ba ade ya manu kokko adun pa che o edu sa nyina adwuma sa wai edu sa ntesa num ne bokko me se da bokko num fa nsuo ne kaka so no ho num ne fa ko adwuma wo no obi ani asam anapa na which means why you won sum correct ama ho atopa sana do say ba me sane ka se jema wo ko kan shi drug lena tinata heba halos heba repash ebi wo ho wo ko ekus e wa shama na se dama pharmacy ashama lebano ebi wo ho wo ko takwa owas ebi duro fie ni axim ebi wo ho wo ko mankesi ma Jeff umenye bi ato mama wata krade mensa wo bi afenso so no crisis answer old appointment kakra bi wo ho wo wata krade akopena coronation junction woni nkramfo dan de nuhwe umenye bi ato edusa ye ba anye waso ye Sompa FM ye wo kumase ye wa clinic ye won fidi a ye de hwe ni padua no ma won se ni padua ne health sa clinic no
na ya gyina so ama wonuro ye kumase swame magazine makro gold anum wudu makro overhead na se wona go filling station na honu wura musa de ko petrol no ye ho wokọ akra wo Las Palmas abeka La Paz Las Palmas wo pe pizza mine eto Las Palmas so woni da nachi woni wo wokọ sunya New Town eni susu gold di anu hwe ubenya ye wo eno achi no ba bi eto do bia wo Ghana ha de kuro bia wo su bia bo ya mun kuro din a wo se bi ni wo techiman na yin fero opposite wo anasa dwomo ba bia na milima de wo no awodu ho a sana bedu Pentecost wo no ho so bi wo banfo obenya bia to kuro bia wo su bia no wo ba kuma se misi he ba akolo na Freddie Mens Osons Chemist have made PFA Freddie Mens ba bia Costa have made pharmacy ba bia di ya won nyina sex ni bia ye to do ni bi wo di ane se wo benom wo bo ne kokko ne wo ni tirim na kokko ne wo enti sebe eja ne nka e wo nanum enti ohome a ne home mu no wote pampa wom anase wo kasa wote nka wom enka ne yenyenya sebe ti se ekuro ti se ekuro ne wo tirim kokko ne sana na de ba ne ti kokko ekuro enu nti na baba e wo ye ma wo ji wa na mu je ti mi hwie wo eti ma wo to hono na ye kuro pa sebe pacha obi o te se obi ba to sebe wo run ho na wo hwe ne kokko a wo hwe anaches ani enyan and so by the grace of Almighty God ahaban no a numbi ne beko me say numbi na kokko ne beko pampa ne wo tim ne nyina beko ama ho atom obi wo a e wo nani so nani prunsuo saa nani prunsuo ei na no ma bi wase de bi obeko bi ese pressure wo nani so ana no kwa de ko ese cataract wo ya sese wo no di sa no na wo twemi ensa okoye nyame adom pressure wo de be yo wo ne hu ade clear kokko nti ma yo television wo hwe phone so ko a wo ni so wo won awrade wo bible wo ntimi kenkai Quran wo ntimi kenkai graphic wo ntimi kenkai TV wo hwe so wo ni so wo won chese wo ho yira wa abrabom awrade wo man form abo numadu sa heba mesha faka so ne kansuo ne ho nanom na bebia wo bia wo bo radra so benya bia to what I say woni no posa sa do posa ni bia no sa posa na sum the tina sum wo fa painti wo di rona sum yi wa sum no di wuram pencil wo di wuram praye wo di wuram manchester ba bi obenya bia di rona sum na so ke ka no no wo kwa ni minimu no wo wansi esim oba wansi sa no yi nti posa na hene kokko agye ni padua na boso numadu sa e ba mesha me say numadu sa e ba mesha e wo respiratory system numu na ye osano numadu sa e ba mesha eni na du sa e ba kasos nsuo no ne kasos no ebom ewrade na mohummo boroso e be fa duo no so e de ayare sa e mo den e de abro ama wo ya wo hwemi wo tie me no wonya afa hodie me say wo duo no sa se beto TV ni so a e ya fa phone no ne twa duo no to phone no so e de adu sa e ba mesha ne de sa e ba kasos obu okobekwa kodu ebi ni ho we no ko wo yi fufu no de ma no wo kwa kono na anya adwuma kwa kono mako twa ne to akugya na ansa wo hu no complain me se twa phone to aduro wo phone no twa to wo phone so aduro no wo fa ato TV no so wo twa me de number so betu dwa ma mo tie radio no bibi na won tie ase me de ma me do sa me ni me kunu me radofo na ye atwuma no ye fa elder doctor edu sasa kwade wo ye herbal doctor enti edu sa ne de nyame adom ebo atwuma ahaba no so de e wo fie ho enti nyame ado ye tie ahaba no tie nka twa duro no to phone so wo kona akoto bia wo ko a fa duro no kire nipa se duro we na mepe wo de ohun di ni bokro wo de kire se duro we na mepe a asem na tie wo twa friend number ni nyina wo zoom in wo twa ne kama ne da phone so na wo de ko wo ko ahobeton obi se me de me bre mama me sisi ye me ya me sisi mu hyehyeme me sisi mu dwa me mama me tenka se ekuro pa ba me sisi mu aso me to asente hweme me na kokko mu ntimi wo de me nye ase peja me kokko moti me hu de me nye na wo fe papa du sa wo sisi de ate se de ye de doma machine bi na etwa ewrade yade ye o yade ye brante pa no wa chim sa numadu sa me hya ne capsules kabom na nom ko adwuma nom ntena fie nom ko ye adwuma na sa woni sika sa to bia to so
the agent obi wo nyini akwa animu ni fie ne kwa animu enti na ma ha wo cha me ho de tweme ade cha me nkoto dwe chesa nipadua ne nyina suru obre mane no madusa heba mesha mane no madusa heba mesha ene na dusa heba capsules obi a ote yaw nsa buo mu chese wotu se pin na kasa wo ho no madusa heba mesha ene na dusa heba capsules na begai ama ho ato your telephone numbers ni se wonti bibia so penchiremu a fra ye ne enyo so wate 0500 110 115 0500 110 115 05 110 115 0500 110 115 824 055 700 9824 055 7009824 number simienu oto aduro no a very active and one na say go aduro no wonti bibia sa na wa frayen na wa ginchiremu won so ya be ma koko ba wo so a edemra ye ba ero de sade wani afie aduro yi a wonim se sini ma dai obi nka nche se koko timi de mra ye brawo edu fa capsules na ya twa ho waste pain more vitality won se bibia de mu kama wonum abuawo obu ha na ekuru na wono ho na aduro de kokoro so ne wodan agumo no dan na agumo no wonom a ekuru bi wo hu bia no yesu nti ebeku no obabu wa na ekuru na wono ho ekuru wo ne ho ankasa enti eni be ma hye mu a tese ya wo okuru edu nti na moje timi tu obi na no nwa be ma bi ofre me o se ei mama me bro tin kasa mewu o se yesu nti wu aden wo se na hotwe me ensani me jama na e moje anwunu me saa mama e moje afri me ho aba no se moje afri me ho aba no nya sam ketwa me hu se ma ye pale me anka se hu se ma ye ho ya e moje de bi anwunu me o me kasa ni jama na e moje ahwie me se de mejo nso wo ha se wono bi so ha se wono bi so eno ano no na afri wa ma na wato me se o bomode akopa bi to aha do da ya saba na ye rade o fa gide so na de ba ti watie me akopa bi to fa na mba ne frɛ ne ene woni nkomo e wa den ka nyinam ho. God bless you. Amen. Jokem Roofing Company Limited also bebo dan so nsuo yi tuto oye IBR self-lock standard sheet oye woodworks any trusses yam konkwe me pa cho owo henso brigade techiman Kumasi Sokoba mpa me ni police station di anu hwe 05 health medical solutions or Hima detergent yanko GB the odi be si uniama the odi be gro nsa kama yema nyina bedana kwam do be twi form akoda fidi poto the palace ni mekom ebuso 0545155966 Kojak Farmer yanko ho sisi or the proco tete aduro o afiafie ebedwane pumbrafo ebekọ unwenti ama ho ato awati esuso ebekokra sada enodi Kojak charcoal toothpaste ebe yi usi ase nkonkone ne nyina ama say fita 0531069945 Kengen Alkaline nsu krojen me pa chaw fire yade bi adi nsuo ye ekọ GB otopon oji awade ebe buawo me pa chaw brema UGC Tafuni Road about route to Kwanta 0241449191 3P work 3P garlic mixture yanko GB ebusuan chemfa efie bia mu hia bi me pa chaw ye toa ehwehwe pai tini ye kokko yanko GB so nsano na ye otititi 3P Pacho 3P now benom 0248928824 we EBA phones and accessories ye ko hosisi phone ne ho nankasa nyina ye ko GB say ye housing no nhwema say ye screen no na pa na apesa wosesa onye ne kama Pacho wa hu phone bi wani je ho iPhone ne ho ne ma nyina da osi betuatua se bosome na woche na nso nsanka wo de enkran wo circle American Mall in Kumasi nso adum Central Prisons runabout ejekum building na mu bomodin is so be 0200 689 me pacho so be ji hu adi wo bra wachima nante don hwe aduonu nan yas a bibia enka ho a yas opa kese ebebo adantemo ebesom enketwa ama ho ato yas sanitary pa na watimi anante akoko pacho 0501390337 me
pacho dua enema antete wo ho nsuo toto atosodie bi awudua no na de aguso nsuo yi tuto yi o na so doso OCP 1515 ebe so doso OCP 102010 what in fact 0555909437 Tabita Clinic eya ya sabia sonko wodi abrofuduro ene abibiduro to kabom ye adwuma no a ya de ni dwane ye wa hodwo da ban sindi janshi obema mu hyehyew obehwew sisi ya oya ama na ko do son tentem na bibia prostrate ene ni nua diabetes ni nyina be 0202347647 the pacho women of faith ye kwa ko bompa ye ene afi pepepepepe erade nam na wanwa kwanso di kuoi ba ye ye ka say emma makoma aduoson nan ena wono manyinsɛn ye nan enso awafe ehwafe emma me pacho ye deda ba kwasi ho a ye bompa ye meme de di anim ya 23rd August ye ko techi my community center ye ko bompa ye into asem no ye John 146 o se na Natania ka say so bi pebi Ajontofo ya Domba Fosti Minister Audrey Japan Minister IBJ Akasa for Apostle Moses Osei Prophet Pa and a fake catechist Vida of Osute Mrs. Me or any niece of Mammy Adazoa Ii19 meji ahohui me pacha talking no eye pregnancy kits fabra u baby afa pregnancy kit fa show bag mbra fabra anopa no nkro ne fa pepe na techi my community center ejano aso women of faith or say I erade ne yenkunudie e franka me pacho express group ye kwa buruchire ne ye Canada ye kusua de New Zealand ye kupesika Germany ye ko wo tickets ene hu ne nyina obeye ede amount 0552827787 midima for say wani amawo Dr. Time da so obehwe o yade no 10 ogine ho dinti no ode mrato yade so ye wabu akwa agogo ye wo ho me pacho sada na nkra 774282 umoja aswate ye ko ko kete so a wona ye ko jibi wanu mu ato ye grofa ayade awie na hoto wo ye grofa ba wa wona pese opia bonse ye grofa wa ye kaja ye grofa ubra ye nani nye ye grofa digital herbal center ye de ba ye di koko na ye droi ama no ma ye mama na ne ndom no so de emfa pa no nkodi pa jo hia ye ka no no atobi 0244596532 maame ne wai Edino miku ya abo amane ka o se edino madam enfesu bi e ma ha ye woni pani bi ho mu di su brabra ne ma so tenase abusuafo ye ko fitiem because maame obefo katacha ne kan isa asam ne ye de yaso tie no e de ani fam eti ye kobusa no em wo yi ni sister bi adanse IBJ friend ni sister na wo so on the on say da so wako prison bia woni prison bia wasem a wo se wako eti maame wo prison sem no eno say o se kasa Kevin e dia no se kan to woni sister ne kasai it was so okonsa o makodam sei na family because nipa o yi na dance no na Abraham o si wonim one take krada one so na ase enfrese nipa nim sa problem tentem ebre na ti aye so mama me da say so mama asem ya walking say aye bebre insem no sisi so insem so no okoka no de hana ba be so I just say insisi so because ensem mo prison dey say hono mo agun kura no a wo da ma ho to sin o de fie dey ya na enta insisa entinin nsem no ami ametia say nyina say maye ba say bisa 25 years 2 years ino bia be ya pia me yi hey na pia kura no soft mami nya no kwafo
an osan sesana no do krebi wo ha maami we wodi sie me say ene nsem no keka no be do krebi wo ba bi odi asie so maami wo be ya appeal kura it take it some years nya say we ye na fe na bia na you aya na sebe Onyankopon kan obi akoma na wo ye nyame adwuma na nkofo bi nso na mo pese mo benefit ya se entoni ade na emwa aha se wo ba se ya sebe o enipa bompa ye enti won ka se me shots of wa ba akọ na me a me soma se yen san frɛ ne na ma me nsɛm bi wo ho ene kro ye ya wo ka se also kan na maka se ada na me nyi ma me me show na ade ye ma me kan de enzi so it is of my so of an case obi anso ne so ya se wa brem na enso ne na mami de ne nsem wo keka na nyame ani no kura nka tamu da no na di ka hu ne first boy because wo ne osofo anya asem ane ne na se scared man ma ji sa oji ho na watimi ne osofo anya asem awia ma ukunu mu atete se ten wo ma ni wo ma mi enu afra ne te wo ma mi enu afra ne te ayam hey Jonathan cancer wama ye nyina ye super first case ye penokore no this case nso nko ya lobby into the emotions chesense akase ya no asosun wo sana na nipa friend nipa no wadi kan to nyoma ajewe tata de bi no wotimi nye enjere obobi yeah right Juma de ma to de bia unim sa na obehia bra betena se hey bra betena mame empesu bia wa ye woni pa ni bi sa mu di so kata ne ma so me pa achew jade wo yem me empesu bia wa na abra patonte ho Malady we dance pi Malady he said you di kaka no say odi wani fam na do asusu kra so tie ensem no wa wonu mu nsem na yakekere wa wo de tie ye wo yache wo asha ma yakodi wasem say yache wo on za asem we no obi e wo tie bia no date ben yache wo se asem we ye ontam kese wo se minim date edi be kwa na ade kodam wo ho nso a wo se kokodian ya wo se eno de wo eno sunu krata so ye frɛ kra na ebusa akyese eno kra ni ho na ade enti ma ye nkwala ye beserew se oba on na se obi se awo kire ba mama fa nsɛm a eni ho enhyehyɛ mabrabɔ mu saa wo sister enka no kra nkire wo sa awo kire ba mama nkasa awo kire ni ti mo pese mo ya na wiase nyina hu se mo na wiase awo kire ni abenadi nyina esom nipa ba akuku mu atemienu esin da wo ma mienu afra ne te ayam wa ko prison 25 edi anko ho hu miku ya bo amade ko se edi no Abraham Paka say Malady ade ne obi ama ne 1000 yen fama ni 5 years o ma me koi Abraham Pa mi nyaa o ne okura bia ni ba bia men so maame de me masem ye one nipa wo yi na dance asie ne nkasa no wo se wonte da wo se wonua ye friend la akwa die Malady say ye do kotum na nua yinkam ye nyi wo a sese wunua yi wonim what's what take no kure be ye na be ya dance na wana be na dance wo so na akọ yi dance wo wie wakọ friend pa foforo be dane language akọka korobo ye nti kasa ni nti bebu eso suom mama he abije mane meji madam mama bi abije mama no mama ampofo o he o US o se ya ma 1000 why somebody Alfred David mo kan semo eni ho e di bi hyehyem na mo di gigi sika sorry beje why ni enya akwan ne ko abije ya mutwa video na fama ne maame no sister mama nye sa ewiase de sister je so bi so be ye wadoya enye de wo be ka wo ni ye nyina ye nipa ba opese wo kan ne ye wonu se wiase nyina la on se sabi why do ya ugina ho beje why na ko transe na dana se ni enya akwan ne ko wanya ade we wa masofo no wadibem sofo adibem
so for we deep mu pa also am so for say ene wani ma ye eme eni mani bi wo ha je ye nyina ni pa o bi asof ma me we dia me serewo antwe yi aha ne de ente sa sei na tie ni ye nyina ye ni pa aho kire wo wiase se bi oba se untumi nkobọ kro no untumi nkobọ ahyawo na se wo pese wo de ni wo nyina mra ho bedane Yesu Kristo ade ni ho pese ba ho saade ye nyimi Yesu ni nyame honhom na ye adwuma e ka me ntan kase emfre wo mla no wo tena se wo kase na me kase ada na me instance ka chem se maami on ka no kure das ne ko maami no de ba ada na se wai ni nya akwan sister Pacho, me da wase. Ya min shira. No he orchestra. Yo, ya ja kwan wai. Kwan da obetimi asori akọ. Ba mo me da wase. Yo, nyame ni wani wai. Hey. This is Sompa Nkomo dia wo ye wadwen se. Wo be ginjin ho a. Wo be kona bo tu se pacha. Na wo de ko. Enye sadie ne mu enye wo fremu nsem ansa oboa abegira na sofo agime da asen sofo agime bucket waje wo mattress asa yenkwa wo mani sutem 055 abrampa na wo de asi 055 na me say se wodi omo emotions na chi wo be ton ho dan e dia ma won no age se me ya dia ma abrampa e kame nya dia wo beye ena no pay me ba me twam me hu abamu wa bi te se Kevin osubo fruit am say atadan ho ni e san chesi boy na buza say adana abamu wa say no chima bo fruit no so momi de metimi aya no na me say aw di 200 why chese abamu wa na ni atete ni suo na me say jira ho da kokura me invite wamba me show so ya pem wa ma na no akire ha me basa papa bi papa panimu po woton bag aye di tu kwan na mti na we da ben obi be tobi na mti ataka ho ni chesi papa no odim ni ka no ba me ka no na mti da bag ne yesen na mti da bi e kama koma nya me se me ma wiska me yiska 400 na mde ma papa panimu abrampa na ni atete ni suo o se awo me ba nya me nhira chese do be di cried da ben odi we be nante awia so a obi be tonic eti papa no e kan ye na wa ye eti se wo betra na wo yaza na wo ye wadwen se wo besu a hello pacho yenti o ya mene e wa de ni me do obo ase coffee room yo be woni wa panfo ase odi ma pa mo bo kaga me ka je ma me se sa ma no we ku be wo no ta de yira wo fia won nefa wo ni pa de wo fi na wo fa wo su e bla bla go en se ma o kan e si so wa dan sia wo fa no si e mu sa na wa dan si so ni mo wo hwe e go na better fi a chu kontre ye me te se di mo ya si e pa se ni ye be sia na ye ni ata ma na wa je ne ba no usika akodina ya fra na won fa na won ma ne ba no hu nyaro no ana mo ni ko wo fa japati ho ye frada akwane ko hu nyaro e woni se akwane ko hu nyaro mo bes kanimla ye hwe na akwano enye ne ti edim we ye polar ye da si boras hello e jam pacho yenti o good afternoon na pomo boko Program ambassador. Program ambassador. Yo, ajaye tie wo. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Afternoon, pacho entie wo. Yo. First case, no, number, for us, sir. You don't say, yes, that was where
adwuma no se ma ja no de mene ma I think mo jere no se onye nja yi we na no akire no ba obesa odi ni go de yo kwa ko fodi mo de se na anya ne sa no ase o to so onja ye nte ka mo on ka wo se mo ma chi no. Hello. Hello. Mama mpacho yentie o. Mama mpacho na ho ye de. Erade adum. Yo, ma ni se ni odi ba e se ti shole no. Shole. Ni se mo sa na ye. Ai. Ye mama na ni ewu para e bon so se ni e wo kana pa ye da ma se pa. Enye asam kakra ba no mu di 1000 aka ho. TV su ni aje me dance ni aje me bucket ni aje me mattress na me ku me ba na me ku mu ati me enu me ma me enu afra na tie mako prison 25 years cocaine who cocaine who man ko friend cocaine. Hello. Hello. Mr. Juma we am here ni pa na. Good afternoon. Afternoon jam pa 20 o. Hello. Good afternoon, ma. Hello, Mpacho Ntio. Good afternoon. Afternoon. Pacho Mohammed, the cafe to address it, ma. Yo. Ma Pacho, Apana, on that some choice of machine and the cabby. Yo. So, Apana, I'm a shop in Yaman, Yankee White. Papa, Pacho say, Papa, the Apana, some to occupy or machine. She, asem no se yache papa no. Yache papa no na kwa ne papa se wo munyi asem nim na fie no kwaje 1.4 billion. Kebi baba ante yana mlano enu individual dia. Papa no kwese papa. Yasa peja case no. Ema omusu om de asem ne kwa attorney general office akwaje advice. Ene yete ho aye twen be boso me be miensani. Advice kro ne mai. Legi o ma na timu no. So bi tu committee crime ya di asem no ya sa apeja asem no ma ya frɛ papa no ma ya hye akoda no e commander office oba ne lawyer di nachi wo mo ba ya se akwaje advice busu me miensani ya ntere na sa asem mi se mi meti akira akopem tama ye be hu di be si subject case no na ma nya tiro no oba se papa no so be mo video man yanchiro you case room send videos no mama can videos me dey ko send mpanyfo bi ne pushi sa asem we pass advice kro no da bai ne beba papa na fa ne ho adi ene nam ne baby no papa obi ba ye gashiro no wo papa so titi ma papa pa what titi pa no je said na ko na pesa chomu bio papa na me sa fa ba no can case no papa say ye boy papa someone wanted na so Hello. Your friend si han mu say na dangbe asemu yi abrampa ye nyaye o because say onipa nya hwe ni e be gina osamo nhye no na collect mi a kire say papa we ne ma ye hye ya kye no yetimi afa papa na nkokɔ se ne papa se akra ne papa se yede ne kokɔ to ni sika ode be hwe ne ba ne yetimi age 1.4 billion na papa na diska na akra ne pro nipa no so ne nam ne ba bi wo fra oba ne lawyer dinachi say advice advice from attorney general
3 months ni yente ho ejo adabrampa ye be sa asole asem no apija asem ni bi mate mane ebusuafo ye de asi